Tebe isto živcira kad čuješ svoj snimljeni glas. A, navikao sam već. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Rogni Daković. I danas smo u Pitovači. Danas je s nama Hrvoje Sirovec. Hrvoje je inače, ajmo reći, najjači hrvatski powerlifter na tako 100-110 kila. Nekad bio. Da. Nekad sad bio. si u malo... Povratak iz mirovine neki. U bench vode. Da, danas ja sam mu pomogao malo sa pikom, zadnji mjesec. Inače on sam trenirao, nemam ja njemu kaj ni pomagat previše, koliko ti godina treniraš? 17 godina. Treniraš baš, a natječeš se? Pa natjecao sam se od 18. do negdje 24. i od ono se nisam, znači zadnjih 9 godina se nisam natjecao uopće. Dobro, u biti sad, mislim, ovisi naravno o natjecanju. Ciljamo rekord na 120 plus, u bench onlyu je 211. Da. To drži francuski, koliko prijatelj već? francuski već. 10 godina će biti, 9 ja mislim, 2016. negdje. Moguće. Ali inače ti imaš i ove druge liftove isto dobre, ti si digao čučanj ono najbolji u vrepsima. U vrepsima sa 106 kg, 385 kg čučanj, sa 23 godine, Kiško junior. Ja, i to si radio u pripremama za natjecanje? Ne, to je bilo totalno off-season. Aha. Off-season skroz. Dobro, ali mislim, te snage si se spremao onda za natjecanje i došao si ono pa ti je pukao kvad. Da. Ja sam biti cijelu godinu trenirao uvijek ko da je natjecanje. Ja nisam lagane treninge ili neka hipertrofija previše. Uvijek samo gaženje, samo snaga. Da, tak ja isto, ono maksanje na deloadu, Pa, znaš kad rijetko kad sam u biti išao maks, uvijek su to bile teške dvojke, trojke, ono. Ali to baš sam čučnju htio probati, ono, baš da vidim. Da. Dobro, bench si isto digao 230 jedinicu, a 200 si digao sedmicu. Sedmicu, da. Touch and go, Da, touch and go, tu sam imao 110 kila. I mrtvo 340, bez gurtni, normalno. Na Texas deadlift bar. Da, Texas deadlift bar, normalno. Da, eto, to je negdje 950 na, eto, oko 100, od 106 do 110 kila total. Nešto što nema. Da, dok sam bio najspremniji u Srbiji, u Knjaževcu, mi je pukao kvad. To je bilo onih 800, ili tako? Ne, onda bi napravio oko 900 totalno, onda sigurno, jer sam s 320, onda sam u slivsima radio, s 320 sam otvarao čučanj, cilj je bio 360, ali ono, došli smo na natjecanje, bila 20 minuta da se zagriješ, kad niko nije htio priznati, ono, to se skakalo, ne znam, što sam na zagrijavanju 100, 150, 200, 260, 300 i na 320 vidite mi je pukao kvad i onda ono. Poslije sam imao još jedno natjecanje po IPF pravilima, tu sam tek toliko s open jer je me napravilo 800 total i od onda se više nisam natjecao. Ti imaš godina sad koliko? 33. Dobro. Ako te hoće zapratiti na Instagramu, liftove i to? Ne, ja ništa na Instagramu. Ništa ne objavljujem više. Di mećeš, nigdje? Nigdje. Dobro, onda ću ja stavljati. Ništa, idemo sad na warm-up, ima još sat vremena do natjecanja, budem ja posnimimo i njega nećemo previše maltretirati. Ja sam star pa mi treba malo duže da se zagrijem. Sat vremena, Vidimo se unutra. Evo šta je zagrijavanje, tako se zagrijava. Prvo se šipkom sve. Evo malo da ispromoviramo Dino, kadet. Vidio sam i da je 210 uspio pauzirati, sad će vidjeti lakši opener. Mada... ...80 kila. Evo kadar, dva najjača benčera tu.
Mi dva. Mi dva na... Može. 3, 4. Dobar. Bravo. To ti je mamina kuhinja. 200,5 kila. Ovo je isto laganica, ja mislim. Oj, 155. Jedan put. 3, 4. Dobar. Sad. Pres. Rek. Dino ide seniorski rekord. 211,5. Da, to. A ne znam je li ima 17, ali vjerojatno 175. 17 mora imati da je kadet. Otišla mu je dole. Prema nogama. 185. Ovo je sad zadnji impact. Tri, 4. Dobar. Start. Pres. Rek. Izvrs. Kako je? Izvrs. Kad sam tak nervozan kad ne znam kako ide. Bez zajebancije, ono. Šta je, guzicu isto mažeš? A? Moraš prije namotat. Prije nego izađeš van. Čekaj, kaj sad je kasno, kaj? Ne, motaj, ajde samo. Nije još. Evo, motaj ovo. Stigneš, polako. Ajde, samo mu dobro objasni. Ajmo, Hrvoje! Dobi! Ide! Good lift. Luka Barizon, klasika. 117,5 kg. Ali dobro, išlo brzo, da. Šta ćemo? 205 odmah roki može. Može 205. Uraz, ja nemam pojma. Ajde, tamo još se malo raspuši. Ali ostani skoncentriran. Nije još, možeš. Noge, pazi da je simetrično. Čvrsto! Drži stisak! Bravo! Good lift. Luka Barižon, 122,5 kg, stalak 10. Sljedeći Rino Župa. Ovo je sirova snaga bila. Ovo je Zero tehnik, jebati. slušaj, bravo. Znaš zašto te je zadržao? Čuvaj si gujsu, Jer si ga... Cibo. Motaj. Uzmi si vremena. Korak po korak. Stopalo, guzica, trbuh. I nemoj jurit na spuštanju.
Čvrsto, napakiraj se. Polako! Daj! Tri, četiri. Dobar. Puno bolje. Oj, jebi ga. Ajmo. A pres jebote! Zazujao sam skroz. Evo ti čekaj, jesam nekad uzad. 120 kg plus, prvo mjesto Hrvoje Sirovic. Ajmo, čekaj. Dupli biceps, ajde. Idemo s pekarima. I prvo mjesto Goran Šimić. Oho, Gogi! I nemojte pobjeći sad. Nagrada sponzora. Ajmo, osmi, dečki. Evo, to je to što se tiče bench pressa. U 14 sati kreće powerlifting. Sad moram opet probati 210. Ajmo. Gdje? Nije ovo previše pauze, nisam upola. Dobar. Hes! O, ide! Puci! Čim ga dole gurnem, odmah mi se zgrče leđa. Ja ih ponovim nakon 2 minute. Ništa, šta ti kažeš, si zadovoljan? Pa, zadovoljan jesam, ali moglo je bolje. Moglo je bolje. Ali za prvo natjecanje po tim IPF pravilima je okej. S obzirom na koliko sam pauzu imao, okej, ajde. Moglo je bolje, ali nisam još toliko star, bit će prilika. Dobro, sad idući korak državno, a? Državno, da. Pa Koji ćemo je vidjeti. tamo cilj? Koji je cilj? Pa prek 210, bar 215. A mi da sam to mogao i danas, ali neš tehnika šteka. Mislim da više nego snaga. Da. A i danas sam se više koncentrirao na sva ta pravila, glava dolje, ruke, ovo, noge i to, pa... Ništa, dobro. Hvala što ste gledali, subscribe-ajte se ako niste i vidimo se.